بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أده هذا مولين برنامج إمها بدون ترنا مرحبا دنوان. أده هذا برنامج Ministry of Islamic Affairs كم هفتاي كويس هوما أده أنغارده جنستوي برنامج. أده هذا برنامج بينامكي ألومن هم برنامج جنستني هندان آكورم غوتون مراجعة كورم غوتون. أده ألومن غوتون تيبه فورنا مفور كده ديني إكيك معلومات توجه هندان آكون دمتك. ade awmenna ma Allah subhanahu wa ta'ala angwa fawani handan koddinumaki mu'minunna manfa huri kamekkama enkamu alugomme mi balani mi program ge terega manfa qur'an mawlumattake tiebe fonna for koddeveto ade alugomme mi program hama kuriya dairuga hama komme duhege program ke fada mieduge program ge stini ilmu weringe teren debe floke bar wadagen debwa alugomme naki ge bar tiebe fonna benon ter mawlumattake hissa kurmattaka adamiyadu alumennaki bar wadagen devana Sheikh Izzuddin Adnan adi Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim devefunas program marhaba yet ade alume miedu wahaka dakana mawdu balairuga alume hama muhimma mawdu ta ka wahaka dakko megendani hasa gote alumenge diriyulumuge haya vete kurman da iruga alumen hama visnan jehene muhimma kantatta ka gule gotun alume wahaka dakkaman da iruga ade alume miedu wes hama muhimma mawdu ka wahaka dakkam mi fashani ade alumenge diriyulumuge hayatuge eki marhala tahuga algomen tafatu eki guluntan ufedigen ebede algomen tafatu eki haisiyatakun eki mihunna eki guluntan eba baavwamu ade alumen mifada guluntan ufedigen anna iruga alumen visnan jehena kantatteken eba huri ade alumen diriyulumuge haya beti kurumun dair mujtamai ge terege ulemun dairu mi anekunna medu mi ufede guluntaka medu visnan jehena kantatteke eba huri alumen rahmetteren ratten kamuga wi names ade ehen guluntai kamuga wi names e ufede mi honnaki hewlafa rangalu mi honna buma alumen hama takrar kun dini ilmu werin hama nasihat terive alumen hama amilla visnu visnadi kamuga wi names mi muhimma kamuga eba visnigende hama ya ekiga alumen hama hewlafa rangalu mi hondeke lobi kurma mi emi honna ihtiram kurma emi honna denje gadara haggu dinumaki muhimma kame ade miya dalgome wahaka dakkani midenne wi dairage terega mawduege gotuga algome wahaka dakkani hewlafa mi honna lobi kurma efada mi honna eku uluma behe gotu ade algome hama miyaduge mi mawdu fasha ganne eruga emme furtama Sheikh Samir algome hama mi bunani hewlafa mi honna lobi kurashe hewlafa mi honna eki go uleshe mi mawdu algome wahaka dakkani ko ba hewlafa mi hunge sifata ki kina balome hewlafa mi hun wahi qur'an وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا مي وارم مهم نكتة أقول من هيولا فاميهم قواه دكار كباتو هيولا فاميهم نك يار مي مينغان أس أولوني ما إبّعاتوغا هيوميهم أنبّعاتوغا نباميهم نبيده إبّعكو إبّعكا كارينواشة بناميهم أنبّعكو إبّعكا أكيد قولره ميهم إبّبونه يبيما waram muhimmu kama astu hagetuga mi awon menge mi kurimatiga e onna awon men echek namunayak badam beerun kora mi kantan ei rangaluto nurangaluto balana mingandaki ei waram muhimmu echen hagetuga mi aw shakinne mi heo mi awon men mi beerun kora sharoi lafse hagetuga awonnake muslimu hem algon men heokanka maana koran jeheni shariatu ga vistu ek maane ki heo ei Allah subhanahu wa ta'ala ekankan ei heorangol kantat kamuga bayan koffa huri kantat ehma heokamuga ahul warinnak waani ekankamaki heorangol amarto gotuga heorangol kantat gotuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabwa fa kantat ebege bahai amalum fennamihun adi ekalang ekantate ki nuba amarate ekkamga bayan koro afrikankan ebege ekankama durwa mismi hunna ki ei hewlafa salihun kamga awon men dekenje embima mi nukta ki astu hagetu mawdu album baha dakkaru hamar asasi nukta e gine far bagote ki misalaka emihegge gatuga hewanu ba kanele mizana ki ilahi mizana ekkamga nuwejjiya rangala nurangalu haggai batil hewa nuba richa huturu kadele mizana ki ei insani amille mizana ekkamga wejjam insana ga buddin by far rangala kom fenna kankan e nuwe rangala by far riti kom fenna kankan nuwe e riti kamaka rangalu me insani usulum balafiyam insani tobiyatuga emmen gabulu ko rangalu kanka ebori enwes huriha rangalu kantatteke huriha rangalu betteke insanunaka deneganna kanwen engene emma rangalu heo ei
شرعي ميزانكم أقول مكان شيء الله سبحانه وتعالى كنكم كي هي كنت تقول بيان كرا فركنت إيه كنت إكلاغ نبأ كنت تقول بيان كرا فركنت إيه نبأ كنت تت إيه كم أهل ورين إيه كم أهل ورين إما فرتمان أقول من أمر نفس بس أدي أقول من دارين بس أدي أقول من إيه قطوغا هي قطوغا إبيك تربية كرام بينو وهوريا فرات تكبس أقول من صاف كو كيان ده جه واه كمي هوانو بيكي رنگلانو رنگلكي ديچا هوتركي اي الهي ميزانك تبايفا اونن جينه كبكم اي نونيام مي رنگلو مسراوك مي دتر نكرانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد هذا دم الشيخ سمير وداري فدهم أقول من يتريق ورجينا بايكو هي تمنى منك هم إصلاحه وسه قرآن من نوت مسلمين وتتأمي هولفا ميهن بس ميهكو ندين دتو ميهج كأقول من دبيه بام مكيا داري دم فتوان فادين ميهج ونصفة ميهج هوري جوز كمان فنان نفس بدم بداري فادين أصل إصلاحك مي أقول من بلما مسلمين كي نوت هولفا ميهن صفتك كي بلا أقول من بينجي إسلام دين نوت إسلام شريعة إجنس دفاع سواك بيان كفا صفتك دميج علم الإسلامي مينغركم أول من دميج شرعي مينغركم بلا مثالك إصلاحه معناه كي نوت أي كسيارو كم نوت جودو كم وي كم إن ديني قطنا دنيوي قطن أصل ميه كوتش رجوع كرو مثالك نكهم بناكم فسادو كإيدي كلو مي هم كيرت القرآن الله سبحانه ولا مثالك مي بمتيجا مي فساد القرآن ميهم بنان إنما نحن مصلحون تمنى منك إصلاح القرآن بك الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون إمهن باهكي كي كان نيجي هم مثالك بيفهر أو متان أقول هم بوينت فها كل ما ملوني أقولك نيجي أقولك مي هوري مي قرآن كنت أقول عملا بها ඒ ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ හුදූදතකුම් බේරුවාකමුගා වනීනම ඒ ශරීයන්ගේ බොනේද එනේකි අස ඉස්ලාමසේ කුරා මිහෙන් නූනේ එකම ඒනේ හීමනි එන ඉහසාස් වනි තිමන්නමි කුරා කන්තත්තකි ඉස්ලාහ කුරා කමක තිමන්නකි හෙවලෆා මිහෙකේ එහෙම එවහකම ඉතන් එඩු කළා ඉස්ලාම් දීනු ගාලුම හැම හේවලෆා මිහක උමට්ටක වර බොඩන් එ බාරවලා කොම්ම ඉන්සාන කීවේ සම හේවලෆා මිහක උම බාරවලා ෆදන් හැම යාකීග هيولفا ميهن اكيغا ومبسه باروالا كوبا سببك هيولفا ميهن اكيغا ومدين باروالا سببتا شكلنا اقول منا مي الله سبحانه وتعالى مي بين هيوغوتوغا تعمير كرمتك اقول بين امارا كورن جهني هيوغوتوغا نعم اي الله سبحانه وتعالى كلاغ كوريغ ما اسود زمان توغا ما نفتك ليوا فوا كنتت الله وحي كربا فاني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الله وحكيكي زبور غاوس كلام كا خندا نيا خندا نيما فا كمكه ميبين هيغوتوغا تعمير قراني الله اوتكم هيولا فامي متنو غاغون بينگه اصلكي بين هيغوتوغا تعمير قرمتك الله سبحانه وتعالى من انسانا ايك مي رساله نوت انساناගේ مي مسؤوليه انوت ادم عليه السلام متو لبونيس الله سبحانه وتعالى ملائكه ادم عليه السلام وفد فيروس مي الله سبحانه وتعالى كلاغ بإنسانه كمتيغ لبي بينمكي بين هوغت وتعمير كرو الله وحي رباني تمن الله سبحانه وتعالى مي جانا في الارض خليفه واكيكي واذ قال مي الله سبحانه وتعالى متي خليفه لبما قالوا وتجعل من يفسد فيها ملائكه بيكون دنمني الله متيغ فساد قران بيك لبني تو ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك أدمتي لأهروا بمتيجا مانيك أقول من مي إبا الله ما توري كرا هنداكو إكيد بيجي أصله بنوي كتوجا دين زولغ النجار إسا مي تفسير آيات كونية بيان كربا فان إيج تريج بمتيجا إيج فرطم إنسان كوري قولني جنين إك بويد حتى بليون أهر كوري قولني جنين مي جنين قولن إيرو مي جنين تريج هما بدتي فسادتا مساتكين أتي نمس الله سبحانه وتعالى كلامه ما يكره كلامه إبس كيمنتريك أدا كرموجا تا أبدو إم هندوكولك فارسي كنت كبس كلام أور مي أمورك أورد نوا ملاك كرام ما كملاك بيكالون فنوبا إصلاح كرام مسيكو نمس نوبي إم الله سبحانه وتعالى إنسانا كمي رسالة بمتي كفرتم فشيك مي أيس
Allahu ge me deen mitanuga degaim kurumattaka em kirid Qur'an wallahu wahi kura wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha waak Allah me bin islah ra hegotuga waak tiyaban fasadun Qur'an dhalika khairul lakum in kuntum mu'minin waak tiyabam ekan e waak Allah iman wegen wa ba ekamuga tiyabam na hewkamake wala miyati taqudu bi kulli siratin tu'adun wa tasuddun an sabila ma tiyabam etan huras naala deentaka tiyabam masekkan nukurashe Allah sida wegen wara awon me sida rasta ekalang bayan ko debwa fa e hidayatu ga mago Allah dinu ga mago e mago ki qiyamata danden evs kala kasiyaru kamenne ehm ve kit rasula sallallahu alaihi wasallam edduha kalefa sabe ka bimmati ga ronge dammawa den katirongo take damma dandi kolak me daalo inna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi maneke man tiyaba miya sida wage ma maga tabawa me sida ronga ege ves kasiyaru kamen nete mi wala tattabi'u subula mi khati rongo tak man shaytana ga makutak tabanu washa eyye Allah subhanahu wa ta'ala mi ekalaga wasiya kurabwa fagot em agun me benge Allah subhanahu wa ta'ala mi dinu ga wa ke agun men sida wage man islam dinu ga magukama e islam din eyye e dinu ga matiga hidayatu ga matiga agun men salafus salihun em Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyuna rasulun ebe kalonge mission takaka ebe kalonge mandate taka agon me ke ebe kalon warhoda program takaka kuga Allah fonum vi mi islahi program ta bimmati hingum e insano ge masuliyat شاهما سؤال هم شيء هو بساماز كلنا يودا فامي هنا كي علوم إسلام دين من بار ولا بس أو بتهم شيء وسكم سر بتفسير كل ده هذا كيت القرآن وجا مي بارك بلاغة تري ورفسه تري عباراتكم الله سبحانه وتعالى الموضوع أني سافك الدباف أي إن الإنسان لفي خسر هم كشور إنسانا والإنسانية هم كشور مول إنسانية مر إنسانا متى ما نقولني مول إنساني البشرية مول إنسانية وني هلاك كترك إن الإنسان لفي خسر أدي أي كوريغا مسورين الله فتافن والعصر زمان غندف أي زمانك إنسانا عمرتن إيه وقتك تريغا هنگمون دانه إنك حياتك وقت إيه وقتك إيه نماذ كروني إيه رودي فني إيه زكاة ديني إيه حجوني إيه وقت إيه أمورك تريغا إيه فساد كروني يس إهم بما إيه زمان إنسانك حياة غندبا إنسانك حياتك إيه علم دا وقتك غندبا الله سبحانه وتعالى وحي كربني إن الإنسان لفي خسر أما كشر إنسانا وني جلما هلاك كتير خسارة كتير إيه أمور إيه حياة بيكار وجندانه أدي معروم فوق أنه حياة بس إنسان بيكار كله مي عام خسارة تجواه بيان كرا في كتير استثناء مكربني حتى رصيفه إلا الذين آمنوا إيمان بميهناي وعملوا الصالحات هي عمل كرميهناي وتواصوا بالحق إباك عن إباك هي كنتك تقواركم وصية كرميهناي وتواصوا بالصبر أدي كتير كمان إبهي دينك حكم فلتكوغا كتير كما أكوغا دمتيب من إباك عن إباك وصية كرميهم فيه إما حتى رصيفه إمتى علىكم السلام إبانه أي إيمانه هي عمل كرم إباك عن إباك هي كنتك وصية إباك عن إباك هي كنتك مغواغبيرو آدي إباك عن إباك دينك حكم فلتكوغا دمتيب من كتير كما أكوغا نسيه تير إباك عن إباك واغيرو مي حتى رصيفه مي هجا نتيجة كما غوانما قرآن الله بيان كروا فوا عام هلاك إن الإنسان لفي خسر هنا قال لي هلاكوان ميك إيمان هنا إيمان كان صح إنه هيوم لا كانوا له أدي إيمان كم تيجي هنا دمين نهره إيمان كم مجتمع هنا قائم نقش أي هيو كنتك إبّه كنا بك أمور قرآن هيو كم قاهلوري نبأمي هجات قصيان نبأ كن أمور قرآن إيرون هنا داني خسارة كتيرين قرآن كبيان كروا قال له ما هلاك كتيرين دان هم بما مي إيمان هيو عملكو هيو كنتك واجي بري بايكا إكو ولونيما هيو كنتك دميهرو ميه فسيهوان أي ميوك هيو كم كرون فهرجع هارمون ترى بيمهم رود مسجد نماذ كلها رود مسجد ما هي سامفرين إني ولدته إن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كليك فانك أهدر النماذ أمر كرباش أدي النماذ وقا دمتيوب ما كتير كمان دمتيوب أمر كراش إجمانه كي أمر كرباش إجمانه كي نماذ كرم بيفار بار ودقوا حالة السبات بالي حالة بعد ثون ثانو قطن إبا ودقوا
em bima argumentere bay me onna ek fembaraga ritwe ko hunna wagu teggat miski kare hutta bangi goa fiyam den ituru kamen netiyam daana kofiyes saib bistan enten bissa kalugas duvu mana gadi vejja den misalaga biskitam ya enno huriya wagu teggas dati halugas undugu halattogas allah subhanahu wa taala kemantere kam ga demi hurun mi hatar sifa netijam gelli halaku wegen daana ehem wima hewlafa mi hunna ko ulun hewakan kamoga he ahulwarna ko ulma barole sawbaki ei enun magaki ei halaku mage insana halaku teregen daana makawati shema malu me ham mi mawdu ga waga dakkayro hewlafa mi naki ulum ga waga dakkayro hewlafa mi hekavum ga waga dakkayro ga algomen mi ijtimai visnumakum visnayro ga mujtama mikam ga sabun kuran hori faida to ga waga dakkayro algomen ko mi heki salih hewlafa mi hekave hewlafa mi naki ulum paraf kam gorna men shew ga waga fulges ishara kore fadan mujtamai egotu ga matin binawegen diyama ko aba mujtama ekam ga sabun kuran he amal he faida ta ki he hewlafa mi hunge sababun mujtama ki e mujtama etanega diriule afrad dotto mujtama me kiyani makan tajammu an-nas nenunto mistakun etanega jamawe ule tanakam me kiyani mujtama misalaka sahara terega e anenham balafiyam mujtama ek awmane eta hunata mihakun ule misala hembe etan den egota onna tobi gotun ehede echen hedi bodu be maro egota daana kori ya enwas jamaatek heobay gotuga me sifa kurewani e jamaate ahulwarin terega honna hewa sifatake gisaw e mujtama ahulwarin naki viyanuda baykam ga wajjam e mujtama ki fasada ga mujtama ekkam ga wegenda emvima asluga algon misalaka algon mege daringe maslahat daringe tarbiyata mikanka algon balar emme podak algon kamboda sabaykwa mujtama ga hori nedeve sifatak nedeve kanka neggani kankamuga sababun e darin noba asre kuffane ekam misalaka nabi assom hayaplo e mujtama kamuga wejja algon ma bod birene dotto emihungos bannan khanaage emihum banna rabotene emihungos bannan viyanu daktene emihungos bannan viyanu da icche ulugan icche mehunonna ehonnonta mis mujtama ga emme faalokom bod gotege onnana kamaki nabi sallallahu alaihi wasallam arihe gos ekay faanu majlis toga nasehen ado huma din ugenuma daskurma adi mujtama emme boda taarif kurve makkon hite ilma ki deenuge ilma shariatuge ilma tafsiruge ilma hadisuge ilma eim miha molwa miha imankamuge miha majjida miha taqwarikamuge ma miha ekadege faana emme gam miha ekadege faana sunnatun emboda ege miha mi e mujtama toga negifa hori mi ufulifa hori aguta haki enundu emma em mihu fakhurere woni qur'an boda dasmiha imam miha deen boda ege miha imam miha taqwari miha imam miha makkamuge kankama e mujtamaga bar dewnima den awon men eha bod kambodo menne e mujtamaga nole noba gurupe emhunnaage guligin awon darin magufre dan tibirugonno gurupe e mujtamaga nove noba fikurtake fikurto goji awon darin hala ko danet em kommeta gadis bazar dis miskite dis kommeta gadis kommes heo befula ka kommes heo mi ka ho mi dai ka bidima ehem bima kiha fasehane mujtama toga awon men misal danwala awon tarihuga sama zikru kore ishara kurasa me nabi asam dunia do kor wafoga den abu kurfan khilafat hawala wadage abu kurfan khilafat qadi kam hawala wadate umar kurfan komane umar kurfan engar do siro qada mihe kunat mehar algona mewani me qada tahuge ge darat uriya jahanguri file to harta furifa court to harta furifa masle court nimigen hatarfasar anneroge haggul benje miha marufa warisum marufa maneki matimacca fulufuluga massatakaachige huriya muassasatake barhele metibi insanu ke jarima tago sobu insanu kuttosu haggutaka aragatuma ekam mujtama ki hewlafa salih mujtama wajjam dawlatuka baitul mal bes sarkar muassasataka bes huriya kam swarak amankama omankama ebbes kana kambodu menit mujtama ga diwuleve acha ama awona damiga damiga vidaali fadan me sheikh samir me faha kore fadan misalaka awon menna shakkenne allah ga rahmata akalange baraka mi annani etanige hewlafa mujtamege sababu gule mi mujtamege bunema me ga awon men dehetan afradun takedto bayaku take ekire do qur'anu ga wasalil qarya aslaki avashaki avaggadaki zaatuga baga dakkanecce abadu ahulwerin datta tanegge awone mujtameke me kiyane tanegti mihun rangalu wegen e allah ga barakata rodi baraka etanaka annani ehem wegen
am demmega mi fahaga wegen de hoda misalaka kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam awon mikiya salafus salihun ge mi ahud mi tinsteka hewgen wa tinsteka arun taw teremves emme faha korwe kamaki demmega da kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dosur muri eku mi awon me kitam masala higa veto bala ragun men hama atun ingiliye ko atun mi ge gunale ve waruge ad masal takem me gagana ka tera waraka masala kama even tarikh mari medalwani ege tere tere masala halwas kila qur'anuga genessa wa kantatta demege vidal misalaka duwalege macca awon men ballawa duwalege ma tinsateka hatars tinsteka wura madunwa kawani hoshele masata kivegen to mihen mi awon men muitamoga miha islami muitamege awon meken sattan satta islami muitamege e nangadi hotas kamakunu datto awon men mi islam muitamege hunnan jehe sifataka islam muitamege islam muslimunge hunnan jehe sifatake adi muslimunge tereng adi em khassa bayki mu'minu e allah subhanahu wa ta'ala awon men gene mu'minu devwa fa em agbodu certificate aki e allah ge iman kamuge zarregge minbar hitugawa miha naraka abdatta kazabunu devwa kan awon dan ekamako miha awon men tereng bayem bunani okay danti mannahma duniyage hiti hori gotaka ulala bimmati fasadu koffa wiyanuda amal ko koffa danti manna allah hadrata ka iman kamuge zarregge mi wara sunna miha ekamaka hagigata ki enake iman kan ena kon tarada kon heyye ena mina kirani kongata kun he balani ena kekkor jaluga misalaka ena onnam beenu jalun salamattaka awon men eki bahanat eki kantattadaka eki mi hunge mi shafaal libeto an mi hekkar entanaka gosken a ilas masikke kore enes masekke bokore adene yawake perole libetni kinatto ena mi ena ki miheni kantattake masekkatake ki kurum sa masekka mi korani pura sabaki evves mihe kune denetto harugegge terega onnaka e minimum ka insana ki allah subhanahu wa ta'ala duniya ekalaage fonuwa fani ena ki asu minimum ek gotuga ekam ena minimum wani ko ena ki minimum kamuge waki daira wa hudutake ena beenun ha gotaka kamakuna ehme mige ama holonge fila agon me engen ancient logic mi kiya mi as mantiqu baani kamugawa socrates mi hum kiya asu agon me kiya socrates mune fonna bahe misa komme mi heggeves kibaga hunnan jehe nafsuge ena wake ena rangalu kantattaka gos kantatak unna e nafsu hunnan rangalu kantatta gos kantatta e de kanta senengenje enakam ena rangalu kame koram vejjiya ekama ka jehilum vegenwa ekam adu miyadu agon muitama kinatamen agon menge zuwanun ekkala agon menge muitama muitama agon men gawmo mi kolla jahan nota gawmuge magbodu rausul mal emi hum mibagota ki emunna mikanga rangalu kame koram vejjiyaka ekam faste farlu fas namaduga nida fas wagutu adu haruko ba gove handanga ba koddeve miskitad nodeve ekam ko females takabadeve ena beenu magmatige sakara daturuta ebade mas daturuta ebade enettanaka ebade majakura ebade nodeve bunam mele wahake ki aslaki agon men miharo wakin khasa ko me vetu kuram me da dos ko mi pandemic terega mi ken pandemic eden kiyani eto mi ke pandemic terega mi da handattaka as insanako allahuge kuladumwantakama adi agon men akhiran giyama adi gaama no wikamu gas adi adon lonu hamanlu fernu kam gaave mi hinga handattakon kiwegen hiye agon menge zuwanun agon men mi maneke magun khasiya khassala fawa mihu nota tasala fa mihu ibran hasenu kurambe en warabbodu ibrattake ehme ewa haka bonelambege den agon men benge misalaka komme mihekos komme bekalos mase kuram waane ailata mase kore emi hunge darin heogotu mekamo natija kamani ki waki hisabakon kon kibeto goli alane kudu golige masale to muita masale balar agon muitamo mi hun emi hunge darin noba magon gendiu mattaka masekka kora mihun e waki ginti fanti kiyana kamanne tibu sababun aslu agon men emmenge mas masekkata emmenge mishuna ka banjeni e mujtama islam mujtama hewa laba manfa onnani allah rodi baraka annani islam hewla fa mujtama kawgen ad mi miyatuge handuma program galugo me wahaka dakka mi gendani hewla fa mi hunna lobi kuruma efada mi hunna ko ulama gule gotun ad mi haisa bangaaro salgo menna haw mi geneste on maulumatta ki tebe fonna beenon teri maulumatta ka wi kam algon ummeed kuran adalumen haw mi haisa bayar mi faha kurwegen dia nukutata uge terega hama hewla fa mi hum waki kurun ei algon me muhimmu kamek kam ga ham faha gen dia hase gotega sharoi islam deenuge mingadu taw tere hewla fa mi hum algon me waki kuran e bajhe egotan algon me em mingadu algon me hewla fa mi hum
දෙනගන්නන් එබෙජේ අදි එයා එකී ගාලුගම හේවල ෆාමියන එකී ගවුලුමට්ටක ඉස්ලාම් දීනුගේ බාරවල වාෆා සබබතක අදි අලුමෙන්න එකමුගේ සබබන් කුරාන අසරතක ගුලේ ගොතු වාහක දෙවගේ මිදියයි අදි රාත් කුර කුරියන් හුරි හම වගුත්තෝගේ සල්වම මේ මවුදුගේ දායිරාගේ තෙරෙන් තිය බේෆොන්න මවුල් මාත්තක් ගෙනස්ත වේතෝ මසේ කුරමුගෙන් දාන ශාම අලුමෙන් දෙම්ම හම ෆාහක් කුරි මුජ්තමා කුරාන අසරතෝගේ වාහක ෆාහක් කුරි ඉරුග අලුන්ඩ වරබොඩ ෆාහක් වෙගෙන් දී එක්කම හම දෙබේෆොලුගේ වාහක ෆොලුගේ ෆාහක් කුරවෙගෙන් දී අලුගොමගේ මියදුගේ මුජ්තමා උග හුරි නේදෙවේ කන්තතේගේ වාහක ආසගොත්තේ අලුගොමගේ මියදුගේ මුජ්තමා මිදෙන්නවි හිදායතුගේ මගුන් එක්කිබාවෙගෙන් දා වාහක අලුගොමෙන් ෆාහක් කුරවෙගෙන් දී කොබබා මි දෙන්නවි මගුන් අලුගොමෙන් මි මුජ්තමා කස්සාලාගෙන් මිදා සවබතක යදේකම හුරි හල්ලතක කොබබා ಶಕ್ಕನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಸಬಬ್ತ ಅವಣ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಂ ಹೀಕೊನ ಮಿ ದಿಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಬಿಯಸ್ ಅದರಹಮ ಕುರುಕಂ ಶೇ ಬಯಾನ್ ಕೊದ ಹೊರಗಿನ ಸಬಬ್ತ ಪ್ರಥಮಕಮಕಿ ಅವಣ ಮೆಂಗೆ ಮತಿನ್ ತಿರಿಯ ದಿವಿದ್ಯ ಅವಣ ದೇಹ ಭೋಗ ಸಾಬಕ ಮಿ ಬಡು ಸೋಬು ಎಂಬುರೆ ಗೊತರೆ ಉದಿ ಸೋಬತ ಎಂಬುರೆ ಅವಣ ಮೆಂತ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಂ ಮಸೂಲಿಯತ್ ಹವಾ ಕುರೆ ಫರಾತ್ತ ಎಬ ದೆನ್ನನ್ ಜೆಹೆ ಪ್ರಥಮಕಮಕಿ ಮಿ ಕಂತತ್ತಕಕಿ ಮಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮ ಅನ್ನಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ತಿಮನ್ನ ಮೆನ್ನವೆಸ್ ರಾಹತಕ ಆರಾಮಕ ವಿಷ್ಣು ಹಮನಿದೀಗ ಆರಾಮಗ ನಿದಾಲೆ ಬೇಣಿ ತಿಮನೆ ಮುಯ್ತಮೋಗ ತಿಬಿ ಅಫ್ರಾದ್ ಅಂತ ಅವಣ ಮೇಂ ಕಿಯ ಜುವಾನ್ ಅಂತ ಇಸ್ಲಾಹ್ ವಗೆನ್ ಕಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರ್ಮ ಅವಣ ಮೇಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಿಯ ಕಸ್ನುವಾನ್ ಮಿಸಾಲಕ ಅವಣ ಮೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಫುರತಮ ಗಿಬುಲ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಎತನುಗ ಮಿನಿಮಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾತ ಮಿಹಾರು ಕಿತಂ ಅಹರುತೋ ಮಿನಿಮಂ ವೆಜ್ಜತೋ ನೋವೆ ವಾಹಕೆ ಕುನ್ನುವಾನ್ ඉයත් අමලි ගොතුම් අවුණ මසේ කරන බජේ අවුණ මෙන්ගේ දුවානු හේවමග එළුව මට්ටක දුවානු මේ හවාසාව ෆති මි මුයිතම හවාසතින් හේවමග එළුව මට්ටක බුරමසක්කත බොඩ ಖರೌತක බකුරේ එකම ඒක නතිජා කිහවරත් අවුණ මේ එසුවාල් කුල්ලම මිසාලක ඉස්ලාහ වගෙන් අවුණ මේ කිය රිෆෝම් වගෙන් එන්නොන්තෝ අන්නනී කිතම් මිහුන්තෝ කරෙක්ෂන් මෙහා රාස්ලකේ දෙවි රාජ්‍යයක අනෙහෙම් බුණාකම වඤ්ඤා බයින් නවාස්තක නෝදේව නහරුග රාජ්‍යවනි බයිනලග මොහදාගේ සොයිකොෆ්ෆකම ගාවනි ඒ රාජ්‍ය වෙස් කුවරින නුත් මේ දුනියක මෙහා තිබෙනි ඉස්ලාහ කුරංජේ මේ නියත කරෙක්ෂන් එහෙම ආගොන මේ කරෙක්ෂන් ඩිවිෂන් මේ කියාතන මේ උන්නනේ සත්ත නෝන්නාන ප්‍රිසන් ඩිවිෂන් නෝන්නාන කුරිය කුවරිනා බේ වකේ ඔෆි හොන්නාන මෙහාර මෙන්නනි ඉස්ලාහ කුරාමේ එම්මෙගේ බජේ ඉස්ලාහවා එහෙම ආගොන බොඩනේ එම්මෙන් ඉස්ලාහ පුරතම් මතින් ආගොන මම්ම මිසාල ගේතරේ ආගොන මේ ආයිලාත ඒ බජේ ඉස්ලාහවා මෑම් බෆාන් එමිහුන් එබජේ එමු ඉස්ලාහ වගෙන් දරින් ඉස්ලාම් නමුනාක වගෙන් වාංජන් අවුණ මච්ච ඉස්කරේෆාවා වෙරින් එමිහුන් ඉස්ලාහ වගෙන් රයිතුන් ඉස්ලාහ වාන එනොත් අබදස් මතින් තිර මේ තිරින් මච්ච මේ ඉස්ලාම් උසූලන් අෆෙවස් මිහු කබූ කරා උසල්න ගහවස් තරමි ගහුගේ බොඩොන් ගොෆිතකකුම් නුම් බිමෆාබනේ කිදත්ත තිරින් මච්ච දාන මච්චින් එහෙම අබදස් මතින් තිරිය අන්නන් ජෙහෙනි එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රුහුල් සමයන් මතින් තිරිය එහෙම අල්ලාහ් අමරු කුරා කොම්මේ අමරු මේ මමරු වෙරිවා කොම් ෆරාතේ කුරා අමුරා එක්ගොත එමිහුන්ගේ අමලු එකම් ෆෙන්නන්ජ එක නොෆෙන්නා හිදකු ඒ සබබ ෆොරතම ආගොන මෑගන සබබකි දෙව සබබකි ආගොන මෙන්ගේ මේ අස්ලු සුවාලකි කොම් මසලෙත් ආගොන මෙන්ගේ කරකියලම් තාලීම් නිසාමුගේ මසල බේෆලම් විදාලවනි මේ කරකියලම් මසලයක නෝ කරකියලම් මසලෙන් නෝ ආගොන මෙන් කරකියලම් කිය සම ආගොන ඉස්ලාම් මාද්දා සබාදී මේ වශාජේ නෝත මේ හොලිස්ටික් අප්‍රෝච් එක කියන්නේ તો මේ අස වශාජේ ගොතම් යන්නනි එකුලේෆ ඒගේ එබහුවේ මේ කරකියලම් මිය සාගොන මෙන්ගේ කුදින්ග ගාග අටගන්නුවන් ජෙහෙ මේ කොම්පිටන්සි මිකිය එච්චිතකේ ආකේ අඛලාක අන්තතකෙන් එබහුරේ ඒකතරයක එබ ඉස්ලාම් දීන ලෝබි කුරුන් හව්වනේ මෙන්න හව්වනේ එක එව්වනේ ඔන්නන්නේ ඉස්ලාම් දීන ලෝබි කුරුන් හව්වනේ මෙන්නනි හොරිහා මාද්දා කියවාදේ ටීචරුන්ගේ මක්සදකි ඉස්ලාම් නේ ලෝබි ජස්සුන් දැන් සුවාලකී මිතනුගා අවුණ මෙන් එහෙම මුරබ්බින් තර්බියත් කුරා ෆරාත්තක එබවජේ එමිහුන් නමූනා දක්කන් නමාද අමුරු කුරා කො එන නමාද කුරා මේක වාංජ මිසාලකම දිමාවා කම මගොණ මෙන් මිහකු මම ස්කූතක නසීහත් දෙන් රටට දායිරෝ වණෆා ප්‍රින්සිපල් බේනවා වර ස්කූල්ගේ කොම්බඩු මස කුදින් වර නමාදුන කරේ දරිවර වර නමාදුන කරේ අවුණ බොනේ කොම්ම නමාදුව මවුදුවා දක්කම් වේ දක්කම් බලායිරෝ අස්ලවගොණ ෆුරතම දෙන් අවුණ ෆරාතක ජෙලා සුවා කුරානි කිහිනෙන් එයේ प्रिंसिपल स्कूल के मैनेजमेंट में नमाज करे उन्हें उनतने के सोए गोदक बस नमाज न करे दें की न तो इस्लाम ए मी विद द पॉइंट दावने समीर में एडु कलना करना अच्छा को बारो में हम मी साबता की मुज्तमा मी देने मगुंग कसियार वगे मिता साबता अदे हल्ला की को बाबा कंतो आदमी हगीतो මුජ්තමාව මේ මගුතකුන් ගෙල්ලිගෙන්ද එස්සවෙන්ගේ ඉද මෙෂේ ෆාකුරු බෙහෙගේ නමූනා අවගමන හගේතුව නොලිබුන් අදි නමූනාය තබාවන් ජෙහෙ
faratte ki kobakam bes negu adi kuring awum fa kuring mi tabawanje faratta ka meduga mi goskom mihun dekkuma e faratta ka meduga mi nuba tasawwur ko misalaka aw me mawduga smudi mi heo mi hunna koluma mi hunna lobu kurwa embima astu mujtamaoga tibe heo faratta heo kankamaki kobakama heo faratte kobakama emihunna ihtiram kuruma qadar kurumuge mi shuur ihsas e khiyal e wahaka e mujtamaoga negifa onnen je wahaken astu hagetuge mer heo mihun kongotekkan uleni emihunna konkan sifataken hunna bayekkan emihunna rangalu bayekkan ehma e rangalu gotuga kiya devonima rangala mihunna tabawa engene e insanu tobiyetuga hunna tobi sifen ei kommes mihekan ena tabawana kommes miheka ena gayawana kommes miheka ena ulen ehma uleru kobaka rangalu kobaka gos kobaka mi turuanje kantege michi kiyano devejjikam gowana mege sobun e tobiyetuga inna sifen ena daana kommes miheka ena gulen guligen ehisam ferigen daana yar awmun fenan misalaka mi ene kala khassukum mehar mi kudim goli ala umur ei mi kiya sinul murahaqa teenage gol e umuroga hedifur dirasa dakka utum gina hadisa da parak gina fara hunnani kommes nuba rattisaka ku ulege phone ne kuru wagut ko misalaka group masakete kur school tere dima da ham rattise group masakete kurun tanaka di kommes ke di kommes datura ko di pikuni ko di kommes kala masakete workshop ekga ulejje huni hen ulege sama dima kuruga wagut ko kommes ka gulma me fede ufedi gam ege tereng ama magine dost kenno emena mastwachi be kura kujje ke boy ena ashige ed bo kujje ke boy ena wakkan kura kujje ke boy mehama ak rahmat tering so mehme bune as-sahib as-sahib henu sahibaki ei damami takkura mihen enage sifatan ene anna hembege nabi sallallahu jassafa emeriti misal aw manhama ituru wahaga dakka kanu je emme heonafa salih ekwari misala kanu ba ekwari misala ki mi atarwikka miheka girba damami hege misale atarwikka miheka re gossiam ene faratu miros belivenu ene hadiya ke sejidifan ene faratu ene gellumen ne gebbe sale ene akhlaqum ene sulukum engol asartan ene libebunde nuba ekwari ekkum gawanama ege misala ki girba damami hege misale ta innnya dagan tala mihen tiderukum qura mihen ene girba damare dun ene gema fora e by far ene kani hsj hedunge vire andaga dimawe nuba wassena kiben duwa emeneka farat kunne eneka heven astu ageto ei mige misalaki nuba mi hekka bogon abudu seneka farat diben nuba kanka adi kobato ali faanu faraplu baradu ha basfula gasoe la tusahib al fajir nuba mi hekka ekko atibaru lech fa innahu yuzayyinu laka mi fi'luhu fa ena amalu ena zinatri kodde e warrangolo kamake war barabar kam agin rufiya fa asalibati bana war tanos ko bole war aramuge mole nenu nemima war rangolo kamake gotuga e fajiru miha nuba amalu ene dakkade zinatri kodde shaytana ehi terikam for kodde adi wayawaddu law annaka mislahu adi ena ede ena fadain tibawuma ena fajire miharus ena mase kurani ena kal nuba miha kan enawa ehe waki samfering kal faduge kantatta kuram fo mina ekko bakkan kurami ek mena ekko gengu mara ingami ek mugos muli miha ekko zindagi khalaq kharab wadani ham ekkala ratte rahmat teriyaga soba em astu hagetu gabunya mujtama emme boda mibabuga halaq wagen dawa aamko kurefur dirasa to gam magan masale kiyawa nuba nulfa rahmat ratte nuba mismiga sobun ginafara mihum astu magu kahala ganda shall me program fishing ayru gama faha korwegen die nokutayaki heo miya dolgomenna heo goi olifa kan hama sheo ga fulges faha korwe heo goi miya dolgomen mina mingandu kirun badalefa wa alumenna da ham war ginan adu wa ke miya doma gos kantattan aamuwegen die minwarun gos rangalu kantattan ei haddu fana elun kama nune ei ma boda gos gotekkama sifawa hisaba miya kantattan hingajje alume ham hitarani ham member fan darin tarbiyat kurmo ka masike kurayar murabbinna mudarrisunge wahaga dakka iruga mi be fulum wes adi ham komme mi hekes amille heo goi denagattu matta ka masike te kuranga beje bayako masike kure heo olu wa lumatta ka wes alume kihine ba mi heo goi denagattu matta ka masike kuram mi jehen ade mi hagigatuga
emme faseha mihun effara heokamu ekfara kurwede emme faseha effara eggoteki heokamu ahulweren namaduga nuba tasawwur mihun adek فرتم كما كي مهار موتي هيوغا موتي ديج اي هيوكا اسلام دين ايامت تصور نباكو في هيو ميهم امهن نمد نبا تصور جن كنت هيو او من داني انو اسلام دين بنارو ادينا بهغتون معلومات هودا فوري كي قرآن سنة صح مسترتا كنو ادينو معلومات ميهم ميمس ميهم هودا فوري ادينو نفرت تر قرآن دينو دشمنون دكا فوري واغتك ارو مي هدف ريبورت تك दुनिया के इंटरनेशनल यहूदी मीडिया में फतरा अनुभव खबर तक ए दीनों का मालूमात हम किया फुर हम आए को ए दीनों का अहल वरिन्ना ए दीन तबा में होना मुस्लिमों के खबर तक हम किया फुर इस हम ए मस्तर तक कीमा मुली मंजर एक को में ओलिगेंदनी दिया में आगोन मंत्री में आवत की कर दीने मिहुं दीनों कंक मिहुं गाता गास पुनारो के हिसाब करिए दीना में दुगा दीन में उलेदाने थी बाय में बोले एनो එහෙම රංගවල මේ රංගවල නමුනා දක්වා වර රංගවල මේ කියන එක එකම නමා දෙන්නකොල එන දොගු හදා එන ඛියානත් තිරි වෙන මකරවත් එන වර රංගවල මේ එන වර රංගවල මේ එන තබාවන් ජේ මේ එන කොල නිවුස් ජේ මේ එන තායුස් කරන් ජේ මේ එකම කොස් වර රංගවල එකම රංගවල කොම ආහාරමෙන් ශරය ගොතුම් විස්නා ඉවසි වෙන් එන ඔසුලේ ගොතුම් බලාපි එන්නු රංගවල මීහු වරදාන මීහු ගාතුක ඒ රංගවල මීහු තිබෙන වරන් හැම දීනි ගොතුම් ඉබස්කාර ඔලකම නුකුරිස් එන්නු මිය තවලමන ගින එකල් එක ඒකත් දත මේ දෙක්කෙන දැන් එහෙම මේ අවගොල්ලෝ දරින් බස් මිවිස්තනිය දැන් රංගලංගුලුනි රංගලවානේ නමාද් නුකුරියස් රංගලංගුලුනි රංගලවානේ මේ හොකන්තෙත් නුකුරිය කස්මානේ කි අලකම කොම්මෙන් කුරා කරන ඔජ්ජේනේ ඊහා දැන් රංගලංගුලි රංගලක ඒ නෝ රංගලක ශරයි ගොතුන් අලගොල් මේ කබුල් කරනවා එම් බීම හගීගත වරක් ගිනපාර මේ රංගලම් මිහුන් දාන් ඔය මග හොරස් එළුන් එයි ඒ රංගල ගොතා මෙදුග tasawwur nuba kuru adi rangalo ahluren na meduga nuba tasawwur mihuna dekkim awti mihum me mihar miskit taka mihum fono mes birugonani ehen kom metaga fono ka birennu gane den deenuge vishtumuge tereng anekkahama nuba fikurtaka mihum waddam mose kura ba kusse bol em nukta ki mi rangalo gotuga rangalo mihun gotuga mihuna dekkunima den e mihun magu saafwen kuriyen na අද මේ හම ආගොඩච්ච ඇඩ කොල්ල මිතනු ගාවන මෙන්න එබැයිගේ මිහාර මුයිතමෝග මෙවැනි ෆසාදාගේ රාඩු බානිතක අදි ෆසාද කුරාමීහුන්ගේ මකරුතක එබැහිමනේ එමිහුන්ගේ වාහකීකි අගොණ මෙන්න ඉන්සානාගේ අගොණ මෙන්ගේ බයි සුවානු මේ මකරුග එබැජෙහි එහෙම මීගේ අගොණ විස්නම් මෙජෙහන විසාලක මේ දන්නංගේ බජෙහි එතනෙක් ෆසාදු නොතනු බෑකන්තත්ත ginam yogen miyannani vejjiya halaku ebad ei kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ambi kamalekam zainab bint jahsh radiyallahu anha ge kuluga awaha polappa ekalefan kulliyake hefo labba dalwani wailul lil arab min sharrin qad iqtarab carrying anna fitnege sa arabinna halakutta the imam an-nawawi me hadith tafsir ge bayan kurabani ero me imam wegen om itamaki note dosaro islami dawatuge ata afso mo station aki etanaki ei makka hisab arabinna mukhataba fod emihunge terege wanna kantat e fituna fasada kantat annane ishara mewani agona me ummatuge teriya fitunage raalubani take fitunage fasada ge raalubani take annane kombaye me fitunage alifan kuluro kolle bayke agon men meedo ebayke wahaka agon men baymiyo kiyen jehilum ve ama abdullah ibn sabah kiya yahudi mihun ingata ham mege terega ma me agon mihar me kiya kala khawarijunge me fikuru gati be me agon men tere baymiyo kiya harukashe me fikure no tan baymiyo kiya e haddu faala men abbe kiya e den me terrorist unneves dan masane kommeche kiya kam me mihun me alifan ro ko adiga tibi e ufadigen ai ekalefan me kamana den me kore visual me hadith tere kalefan den me yadwa ki yajuj mawjuj mane ki zul qarn ras kefan bina ko lo walin elejje kalef atun ishara korabba e mane fitun amerikan andumatta ka fa zamanu ko budati alamat me yajuj mawjuj bawagen fonu bane bes me hemwe mudannabi timammenge tereng hewlafa me hun tibba tim hala korabba hejje emme ke dennabi ayuhlikuna minna salihun wa ke hewlafa me hun tibba hala korabba dennabi ayike kasura al khabas hake nuba kanta aammo gina vejje kam gawani
mihadu ege terega agunu me benge hewlafa mihun wes ege terega halaku gen daanakan adi maslaha kura masay konema Allah wahi kurabal zahara al fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liwidhiqa wal ladhina amilu la'allahum yarji'un eggama kanuga fasata kina faalu wegen me dani mistakun emihun attakun kula kantattega sabunne ege Allah subhanahu wa ta'ala hazrat em rujuwa veto emihun ege e wahake ke raha dakkawani mihadu sibe bay mihun eki agona kan nega dirasa taka eki kantatta halafa mihun bune misala kam mi emihunna mi mihar me duniya kurimati fam ki wegen to kuriya rahbete bi qawmu tabuga mihunna Allahuge mi baba no tagun ma amko imtihanu bay mihun kiyani mi kofan nun ya ane bay kiyani mi kofan nun mi ane bay agona mi kantatta ko aranu gona mi insana ki wegen heye mega agona visnani misalaka kurima sagona matila waiza qiyalahum la tufsidu fil ard misala be immati ke bamun fasadun qurata bun qalu in innama nahnu muslihun tibannaka islah quraminna eka Allah inna ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ma ke mihunaki islah quradi emun ihsas wa ke ege eti feel nuwani agona me debeba ingres simple adi bahu kiyan ingres mo ke feel nuwani ihsas nuwan ta misalaka agondo ehma miyati mi Allah subhanahu wa ta'ala hin ayataka wahi kuram qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala emihunga amawta Allah bekar kurabba wata gelleni kurabba mihunne ko alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya emihun dunyawi hayatuga emihungan je rasta sida rasta mago gellifa wa mihunna wa hum yahsabuna annahum yusiruna sunna emihun hi kureye emihun kura kantattaki e mistakun kurimati rangalu kantattakekkama mihadu agon menge muitamawge emme bodu halaka kavegen gannage ulaika alladhina kafaru bi ayati rabb ay kafir mistakune Allah ayata kafir rabbihim mi waliqa'i ma hakim fahabita ma Allah baddal wa anaka umidnuka wa habita amalun fala nuqim lahum yaqam wazna Allah subhanahu wa ta'ala ega sa mihunge amilta bekar korabwa emihunge giyamul wa ke emihunge amalta ko evves ka buradanel libegen waachan wa buradan em awon menna meti bimmati agona men misalaka mi agona men bimmati ga Allah subhanahu wa ta'ala wa min nas man yu'jib qawlu fil hayati wa yushidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala ad-dukhisam bay farmi fasad quran huna mi timanna dakkawa timanna ke bona timanna ke fikru timanna bona echse ei ekam Allah subhanahu wa ta'ala emi hunge dulaki emme ala ad-dukhisam munnaki ekamuga warabboda mi hunna jadal kurumuga wa ke ki hama haddu fanala fa mi ke mi magona visna bodam bodani moitamoga ebe jeheye mi kantatta deneganna daro men hama itoro besam gina wahagata ke dekki dan mawdu ekkanne mi hama gulunta ufedi ganne ruga mi kantatta ka gole gotun hama mi hewla fa mi honna ki golum hori faada ta kam hori hakantatta ke sama tafsili gotek gama aw men wahagata dekki dan hennam sama program hama nimala wagotu mi ar jeh wative anu sama debe fonna sama emme fahum mi mawdu ge daira ge teren hama beun terena devwan meseka for sha sama suraka emihe kule kombeta ke emihe hiyeni no bakantettoga waagwerin uleruga qiyamat duga taqwa warin fiwa mi huriya rahmatirikam gulmaki adawatiriko badalu genda ekit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala war saaf ko waak bayan qur'an hame aykuga eduwu eratte rahmatirina aykuga ule mawgellifawa mismihun emihunge muunuta narake battale emihun naraken illale eduwu ناكاميا كلمة الله دوه كيت قرآن الله سبحانه وتعالى الفرقان سورة بيان قرآن ويوم يعض الظالم على يديه أنيا بريا إنا كديتوغا داعم فبنانه دوه ما يسوي كمبودو هاسوي بنانه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الله ورسوله ما قلت من خيار كرونا هذا رجل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا huri halakege bodkamaye meveni miha go timannage rahmattiri gotuga ikhtiyar nukuronnama hadaha rangalowi ekame dogun qur'an faadaye nonane laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani timange gaata sida wegen wa hidayatu magu hinduga wes e magun timan ekkiba kuriyena namada goy ena ko kufiya ena ko kuliwara ennun to darustaka nasihitaka chadiwere edakka kaduhar ke narmangulu ko dharmangulu rangalwa mikotten hivatta atardaw viyanuda fahish kantaka bekar kantoga magtoga ena koloni ena ki ena hayatu huriyakun bawriyakun hadan ulun ekam qiyamat du ebbeskam ena fudda anude
em edu enaage deetuga daagem fa bunana huri halakege bodu kamay Allahu rasulaga mogu timanne khiyaru kuronam hada rangale hekuntaka nasihattaka darustaka irshadtaka hazuri miskittoge jamaattoge tibunna hada rangale e jamaatteki e jamaattoge baariwa go sirumennu e jamaatte hinga gadige miskitu komas ehenkame gine semhonna ko faafuswa jamaatte hekomge jamaatte em bima mi kuriyara tamadduna taraqqiya tahzib go namuga hodambiki viyanuda fasadaga magutake nun hodambiki astu mihage salamata rakkatere ko magu duniyega bas adi ukhrawi hayatuga bas e salamakum magwani e magu khiyarukoge efog Allah subhanahu wa ta'ala wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula am kashwarun shaytana ve insana bikakon nikamiti korami hekkamuga ida agumna fennane nuga ekurna kulunma duniyege senone bikahaluga abadus jalutaka walutakuga abadus tuhumattoga tahugigtoga egolin migolin itanum mitanum emihunge kurmatiga suraya battama chuturogos mihun tirega nafratu fi difa mihikutu qiyamat du Allah rahmatun fassala mihikutuga ena wegen edani enuba rahmat terin sabun ema warabbuda me samal wanje kum mihikos duniye bajir kamattakas ukhra hayatu bajir kamattakas Allah subhanahu wa ta'ala salih taqwa diimri alwarin na ekuga ulweto awon hama awonaddim fursat nimmala nabiy sallallahu alaihi wasallam mi du'a kurwa fa du'a mi allahumma inni a'udhu bika min yawm as-su hadda badukras kala ko mi ala ibras kalan hadotun rakkatir kaman edeme nubawegen wa duwastakum maneki nubakam go duwastakum wa min laylati as-su yadi nubawegen wa amartan himene reetakum reganda duwalugo nuba amaltakum rakkatir kum edeme ومن ساعة السوء أدي نباكن تتوغ وغوتكم ساعتكم هندكولتكم يلا إبرس كلام حدث ركاتركم إدمه ومن صاحب السوء أدي نباوغم با إكورينغ نباكم يلا إبرس كلام حدث ركاتركم إدمه شايف زدي شكن أقول من دينه أصلا يعني كأقول من سلف الصالح كبين نمونا اللي بيجن دينه أصلا وجن تما سيدا وهر تما إصلاح وهر tima anekon islah kuram mase kuram vi tima islah no hore tima kitemmi waraka timanna islah masekka kurame bunnyas eki e islah kon kurevene man fain onnan dadi agun menge terega namuna dakkanti agun men tere kamuge masul verin emihun Allah hadratuga masul wan jeheneka masul veri abadas masul wan jehe badatta masul wan jehenekan hadan kora miedu lo merunas e hisab enage mi duniyege 185 faali sekunto tiyai den ena fennani ehen screen ehen manzaratake ehen kulatake e kulatake adi awon menna ei eha foni nota riti manzaratake novedana hitama kuranje manzaratake vedana enage furatama kamaki enage manzil akhirata adetere manzil kavwal e kavwal wes ei swaruge bagichaka hedumattaka maseka kurun awon hew amawtakunne awgon bimmatige fasadu konnu ba amal ko genne bagicha kan hede unne awan narakaage andawata andawake ema kommi ke kantattaka un amil nafsara awon mitama hori halabata khunna waqtun hadan qaddam awon hama iltimasaki miwahak awon program bayar wedan tiede magataka de befuna sangar polish kurana ad miyadalu me wahaka dekki hewdafa mi honna lobi kurma efada mi honna ko ulumuge wahaka ad alu menna fennana haqiqataki alugo men lobi kura mi honna alugo men ekiga ule mi honna alugo menna mi tabawe weni alugo menna emihunge magum mi hingeni alugo men lobi kura mihun alugo men ekiga ule mihun ule go ittakan alugo menna mi ule weni hewdafa mi honna ekiga ule kam gawani nama alugo menna hewdafa mi honna lobi kurave kam gawani nama hew amaltam mati alugo menna demi horegen dane ade hewdafa mi honna lobi kurma hewdafa mi honna ekiga ulumaki alugo menge de duniyege baajja verikan alugo menna libigen dan mage ema mi magun alugo men hama hingumattaka hewdafa mi honna ekiga uluma hasa samal kam denge beje hewdafa mi hen nun kam gawani nama ei timae gam mi hekamuga rahmat tere kamuga ade evs gulume timage hayatu ge evs haysiyata deve mi hekamuga vejje kamuga wanina timage gellun takke kurmete gen dana algo hama de sheyunga paratmes wahak fulun fahaga gen de kamaki algo mennan hama de duniye ga ves gellun takke mi kamuga sabun kurmete gen dana ka adanu ummid kurani mi dalu menna mi geneste honu maulumata ke ste befuna beenan tere maulumata ka vi kama irada kure viya madama salu me handuma ga program ka ki badal kollana medu program belleviti emha belun tere na war boda shukr dannawa assalamu alaikum wa